Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing penlong ye ke program ye kop ruai bat syat kepadang syudap long shen haka arpu nyoterik unai tung arajar arpu sao kepada kesnisat jan jong katayo kepada dep. Ya kepada tip kum ke Singing and Dancing Superstar Season 2 na kebenta ban wat ye kisap ki pong jong ki kena samla ke jela kam ai jing hun ye ki katto kat ningut ki kena samla kepada kinong ye shimbenta ha keba kaladon ke jing keno ba kadon ke jing bemyat bej bat ru ke jing kular tok ye kinong ye shimbenta da unong penyat uba Gabriel T Maulong. Hagabaya day bat kani nakalyang ginong yesim benta hapo ke jingelam jong samla Gilbert Thongni ulawan syakmat bat pensngopat ba halor ki kenrum kenram bat ki jing bemsyai hagaru kom penbena ki jing tip ki badan kam tam hagabaya day bat ki jing wan ra ki nong bishar na rithor jong ke Bollywood kumya u anu Malik uban bishar hakaliang karwai bat u Prince Gupta hakaliang kasyat. Henry hadin kecing penkela ya ke poster de ginong penyat. Kato kat ningun de ginong ya shimbenta kila penpau ya kejing bamsyanya asu ya gini kejing ya kop. Namar nalor kejing penkela ya ginong bisyar la keno ru baginong penyat kila paru ya kena bande ya ki voting coupon na kebenta ban yo vote. Kumta ha kabede bat kanina kalyang samla Gilbert Thongni ula pentip show nongsan hima halor kene kejing jia bat ulah kwa ban penpau pat ba halor ki kenrum kenram bat ki jing bembiang kerukom penyat ya gani ke jing ya ko tiban yo shisho ye jing tip ki babnya to mentangin ngam ye ke jing ya tho jong samla Gilbert Thongni ka ei ke baudan ban ong halor gani ke program Singing and Dancing Superstar Season 2 Blay pi baro iwi pi way ka kerteng junga de ba Gilbert Thongni ngasong asa po ni nongstone te kamen sim ka bakia nga wan khmat mentaling ba ka nongsan hima manbu jingkeli ya ka way ka seng kepada ka association kepada jong ka Meghalaya Singing Dancing Superstar ka kebala penongsen te kamut ba ngabu ka jingkeli la du meno andrei pada hadu mentang klan padyo ka jing pensyai le nadeng nakaliang jong ka seng la ka kwa ban ai jing pensyai pila ban ai lingba ka press lani pila ban sen hanga ka personal number ka jonga ka badan hapo ka blocklist jong uwi unong penia jong ka show ba Gabriel Maulong te ka jing keli ka jonga ka long kumye te shwai kata ngako ban pen I ba haka poster bala plat pet ba kila plat ja ka poster ka ba ong ka dan ka competition ba judge no anu Malik ba Prince Gupta te kamud ba nakaliang ki bun ki samla ki badon sap kibas ngo kladon jingkerman lingba kana competition berarta ru kidan he ta jing shenya nomor kila panon kami kata kerteng ka badan buram Meghalaya Singing Dancing Competition te kila shim menta kata te ngarung ade we contestant but ngala ru ban ong ba ngala represent ye ki we ki sama ru nomor ki babun ki ba phone ki ba text ki ba pensngo yang abad kadon ka jing kia do kata mo nomor kim shim la penshay kan ni te kibabun ki be kana competition namar ba ki kwa hi kata ka sub jong ki bakin pau kata ka national level namar ba ki dan ki national level judge mo te kamod ba kila shimenta kana competition andrei pade kila pan kata ka shia jating ka andrei pade kata ka by registration kila pentip lupa te kim dan jing sngo e lor kata te handrei pada haswa bagin ai ka registration ni kadan ko wi ka jingkeli ka bangi keli ngam ba hato kane ka voting kan ya lingba ka kopon nene kan ya lingba ka jing bishar hi te ka jing ka jubab ka ba ngayo kalong ba ka dei tang ka jing bishar te ko muta ka mensem ka jing kerman kata kalong ba ka tang ka sab jonga hi bakin la ban judge dalangan rem nang job te ngala shem bat ngila ai kata kapisa bat ki babon ki pelok bat ki parjor mo kila ai kata kapisa kata kamen sem ka ba dap da ka jingkerman re pade anda la yo lot ya kapisa la wan ka khubor ba om ba haban di de ka kapan ban yo kata ka vote te ban pensyai pet ba ka kopon ka long ba 100% na ka voting jong ki judge ba 100% ka dei na ka bakin page kata ka sub di jing di ka jongi te kamut ba ngilas ngokut lat hi sodo jingkerman hi na du hang ta te ngaro ngala back up na kata competition te ngala withdraw ila di na competition ngan sim benta shu ndre pedang ai men sem ki wegi porlo ki ban sim benta mo namar ba
Haswa bakin di ka kapondong alakli biang hato tahu anu malik bertahu Prince Gupta kinwan uong hoj balik kimuan bat ngalayo iro kata ka bau we na yung pniat ula dawa pisa siajar arajar lajar ha hoj ulapan pai kata ka pisa handrei pada ai dah kawai kubi dawa ba ngampat yok pisa ngampat le mentang jenjar mentang sa minus beta bar kita kisam la kila ai namar baki brom yo tau kum tau nong peniat jong kata ka shu handrei pada nda kila pan pai biang uang bangan sa IP ka final day namar ba ula ai advance wana malik pada Prince Gupta te haduk kata ka seng kaduk ma te ladaki hadin kata ka kopon anda ladap submit lo di kapon kamud ba pupun bagi sam lagi la protes syat dah kajing ruai hindi pada kajing ruai jing syat hindi namar bagi ko ban press kita judge kena bangin kin yok saya katakan national level mo te henry pada mar ba barok kisam la kila submit ya kataka kapon pada kataki pisa kidan hi kisam lagi bela tit hi bela di hi ro tang ban yok pan yo kata kajing job la ni kata ka chance mo baki ya kularo bakin penpoi ki syaka Indian Idol te ngamte ni ba job menta yo nan ki ata kat kum kajing kular bar kata kala withdraw la pen banan ya te halor kata ngaku aban ong ba hadin katu mar baki yo kata ka pisa ar second lai second kapoi kata ka advertisement ka baong ba u judge kila change baru ke poster kala kompong dingkong kalong kumni badha ka baar kawan dak kani te kemud kadai ke ba pensa lingo ingi kisam la ki bala pendut ki bala pensep namar balada ki dan kini ki judge tengila ban kenduk hi kini pok kasnong kathau bat kan kono ka jingdut ka jing sap ki boni ki platform daripada lingba kan ka jing pentame jom kini bat ka jing bam burom ya kata ka emotions but ya kata kacing ketak kacing lut kacing sep jeng kisam la ki babon kisam la kila do jeng kermen ya kini ki shows bad kini ki platform but ban kinong shlur ban yang khmat kata ka stage kam day ke basuk it takes a lot ma kumbaong te handrei pada mentai kila do jeng kermen ban shem ya kini ki platform kum kini ru nomor ba kajing shat talk kawan adu kon ni te handrei pada endang ila yo jeng te bahamanin usnam ro kila pentame dah kawai ke poster dalam final match kadang dah kawai mentau senam kawan hikaju te ka kani ka video kalong rukum kawai ka bang expose ya kani ka ngalak menong ka delak benda ka scam te aku ka jing pensyai namar batang ka screenshot bakila send pisai anu malik beritahu ero komod bakim ai barkila khot kita ro kem ai kena bangin la ban hun se mengalaban pensyai lang ki kisam laru daripada ngim yo kana ka jing pensyai na ki mo ne yulasi ngabakla ngaru ngadawahi kata jim shine marianga pila blok te tangkatahi ka jikwa ka junga bad ka jing khalai no sip ya kisama dalele ru lanu kamdei ka babha balada pi pentam tang ka by registration lai jar arajar mur ka shong sa kisama ki participate am handai pade ka jing thok bar ka jing bamla ban buram ka jung pi yaki samla ki badam sap ka pensusi yangi hadu kata-kata pa ngihaban wan hapo ka news channel tang nam takane te kuplay bon te ngakerman ba minyo kata ka jing pensyai Ti kumto pilayo sngo ye ka jing pensyai bat ki jing yathu no samla Gilbert Thongni mentapat ngidon ban pensngo shapi halor ki jing pensyai ya baro ki jing tip ki ba khambani asyusyo na president bat unong penyat jong ka singing and dancing superstar season 2 uba Gilbert T Maulong ubadon kumni ban ong Kublai pi bro dia kini kupor ngawan nak yang keseng Singer and Dancer Association ngadai presiden jo kini keseng ngakarteng iba Gabriel T Maulong ti ngawan hang ni ban pensyai hakmat jo pi ki press bar khamat ki paiba bro halor ketu kajing tho jong wei nak kinong ismenta belatip kerteng ku Gilbert Thongni ka kubor ka bala mi onong sanyama ka baong omhun and keno sya thok kinong ismenta hakajia kop hanong ba tingadon ban pensyai nakaliang kajonga haringkat ki proof te kabeningkong ngakwa ban pensyai ni habai de baka pon kabeningkong ka ba iba isamla Gilbert Thongni ila keren benin hapo lat patai kubor bai ong ba ngapan pisa ban nagi kena bangan siu ya u anu malik te ngak syukurpat ye iba Gilbert Thongni ba smobha ban peni ya kata ka proof bangapan pisa nagi kena bangan siu yo anu malik nakaliang jongang I'm very confident banga klemong ya kata
tilada pi ong bangala ong tipin i yaki proof bangapan bisa na ki kena bangan siu ya wanu malik kata kadai ke point ke baning kong kabaar habang i pelong ya kani kesyu nadu ngila pelong ya kesyu mantala Henryusin kani kesinging ada sing superstar kadi kesin kabaar ada ke new trap idol ngila pelong mantala South season di kalalong bodoh kesyu bangi penyai kalalong Henry tuli kesyu Henry kampat juja kum kani kejingja menuru kadang di kesin ke baning kong ti habai dei bat kani kejing penyai jungi kani kesyu kalong kum ni nadu kesin ningkong hi ngeladep ban batai yakino ishimenta ba yaki finalist boro ki barung sa final sobha banwan yaki meeting ngilabu meeting na kabenta ka jong pi iwei ibu meeting hani hapo seminar room hani hapo jogani ka dorbar hall sobha ban poi klang ha ka meeting bangi don yaki chipichai na kaliang jongi kinong penyai na kaliang ki san bu kuntai ngot kinong ishimenta san po prangot kila poi sa meeting bat dei tang iba gilbert thongni iba khlamla satya ban poi sa meeting tambah wala kataru hakajaka joi ilawan no di para joi ikong event shatongni bai di iwei na kidang shimenta hakaneka competition ka bala pelong mangi to ti hakatu kasngi bangi pelong ya ka meeting na kaliang jungi ka association ni labu ni laring ya ka video hakpor bengi ai jingkren ni pensyai habai dei bar ka voting ya ki contestant tinggal ada pen keren syairu gi ong ba nyim jupen bor yano ru ba phindi ya ka vote Kaya kadang bangile ka voting ru kalong namar ba kalong kum kajing kersyan yang ka association kanang bangin la banwan ra yaki judge na syabar bangin la ban siu yaki kanang bangin ra yaki judge ki babiang tam na ka benta ka jopi baling ile ka voting namar ba ngila ksar na kapor sya kapor bangin panji rap na kaliang ka sorkar re na kaliang ka sorkar kamsim la phai khmat sya ka association ka jongi timbangi pada balingi pelong ini competition namar keyboard ki kena kiba phone yang kiba text ni ba search ko bahasa pelong biang ya dancing competition singing competition season 2 season 3 bat kum ta ter tena kalian ke jongi bangi kwa bat kiti wiki kena namar ngaru kadi we ni ki riodon sap tengah kwa ban prilat prilenti ya kini ki riodon sap tena kata kada win sarai ban pelong biang ya kani ka singing and dancing superstar season 2 ti namar bangim sim layo ya kata ka jingarap na kalian ke sorkar tena kalian ke jongi ngilarai bangin lebe ko mangi jule bor bangin ai bi ka vote kana makan long rukum ka jing ka funding kan long rukum ka jing kershan ka association jongi bangin la ba ngin penmi bisa nam ta ka jinglut jing sep nam ta ka show namar ba mangi ki baya linti hakani ka kam di skutu kampai ka jing e bro ti hakasi mangi pelong biting ngala depan pechai bangim jupan bor inu ru ba pindi vote lada PD ne pimdi ro ka shong happy hendre yaki points ngin ai bai kat kum ka jing di ka jong pi yaki votes nim chupan bor maka proof kadan hapor bangi pelong meeting ila debu bahai ka video tena kaliang kinong isimata ngala deb ai poro iki bakin bu jikili kidon ki blaki di jikili ngi ngala deb penchai iki tena kaliang kini kisan bu prangut kinong isimata baro kilawan shim ya ka vote kentup i bagil bo thongni balawan shim di parajung i ila deb san i parajung i bai la deb shim ya ka ta ka vote tena kaliang jo ki contestant baro kila accept ya kita ke voting system toh ladep ti borok kena inventory ya kata ke penyat ke jungi te kasyu kala ya bis khmat tementang adon berpercaya pat sakwe ya ke jingkeren ke jong i bagel bot men kesngi iong bangapan pisa naki contestant toh iong bangapan pisa naki contestant kata ngamla balen ke de ke jing shisha habang ngapan naki ngapan bisa naki ngapan arajar sanspa hadolai hajar mdei bonok si pawajar mdei reni ka jupan bisa juga habang ngalai ke vote ki kani kalokum ke security na ka benta ka joki tinggal adep keren syairu ba hapok ka mesin adep keren syairu ba ya kani ka bisa ka ba PI nga ngan sekalian lot hakasngi ka ba bisa bit voting lada PD ko voting is adjust na ko voting bala da fimdi ngin pen pai no ba dia kata ru ngala adep ben le ngala adep ben clear dan iru yam habai de ba kata ti sakawai ru iong ba ngala ong bangala dep siu advance ki judge kata ka de jing sisang anum la banlen kadon ko ke message ke bangala pha ya ipara jong iba gilbert ibadi ivanisha thongni ngong ba ngila dep ban siu advance ya argut ki judge henrenga kapen mi kerteng jong ki judge ngasi ong ya argut ki judge Beli ngong kum tu namar ngala dia ngala sngau long confident ban ngala sngau tikna bangin la sisa bangin on rai kita ki judge namar bah ke season 1 ku bangin akular bangin on ra yukulan master judge wa amit pol ngilala sisa bangin on ra namar ba ka fon kami wala kataru ke season 1 ngi yo nong tang arfu ar hajar tengka tinggi don hok ngi dei hok ru bangin yo nong ya kata namar ngila tristom tinggi lala pat bonon ra sai kita ki judge ke bangin akular hari ke jing ong jong apat bangala de ben siu advance kita ki arut ki judge hon ngala ong ya kata hapo message
ya bangatek si taiwi contestant ani beling ok tu mangala skuti kena bangila abit bangin siu ya kataka advance ki judge kinon rabi kini judge kina ya kini judge nabar tinak tadang ong kumtu henry ondala de kapor ondala de kesgi ban somit ki voting pat kalong da khongpong beling ong kumta namar ba ke voting kaduna shabab pelat ke jinglut kal abun ka prize money kal along lain lak tandai po hajar ka total prize money namar ba inong job ka singing ya aishila inong job ka dancing ni aishilak il balong baar ka dancing ni ai sanpau balong baar ka singing dancing ni ai sanpau but balai ni ai mar sau san hajar but ka prize jo kalong kidroru kalong prapo hajar tinak takda ko jinglut kalong ka babun but hakani ka por ngala onra yo lesi kidang mudur bangale business lani ngayo nong kumni kumtai nakaliang ka jonga namar bahak tu si final ru ya ki voting points jomboro kino shimenta ya ka bakilade bru hi bansan ngilade ban pendapat ba but nakaliang ka jonga ru namar ba haman ka show ka banga nga penlong haman banga penlong ya ka show nakaliang ka jongi kino penyanyi juong ki judge ba lada kino shimenta kilade ban roy ne ban chat sngoba ya ki points wadum tho buri ries ki points nakaliang ki judge ki ries ki points ki pini ba ya ki points ba kanu pio baling ile ka tak namba competition ka long fair ti ya ki voting points ru ni pen banapat ba bai ti kini kita ki voting points jogi nong shimenta kini joga dancing kini joga singing kini ka full points kadai sanpho point ti kini kita ki saki boro ki proof ba pet ling ba kini ki points pin satip ya ka jing shisha kanno ka pisa kami ti haba ka pisa ka funding kami ti kumno ngin la bangin wanra bangin siu ya kini ki judge ta khan ar khan laila haba ka pisa kami tongan pensyai pat habai dei bakata ka message ke bangala pha ha group ya kini kinong shimenta baga ong ba nakaliang kini ki arut ki judge kinumla suban wan namar kidon ki kam bamla ban kier ngaman si bang haban ong kumta balai namar haba ka pisa kami dengan le kumno wala kataru hadir mangala de pha kata ka message ngayo ya ka reaction ke ba klemokor na uba Gilbert Thongni ti tang hadin san minute ula remove no teman nakaliang jonga ngala de screenshot kadang ke screenshot ti hadin ka to pede nga phone ni kinong shimenta mo nga phone kinong shimenta baro nga omba pilayu ine ka message ka bang pa group ki ang hoj se ngilayu ngong pet balay nga ong kumto namar bang mansi namar ba ka pisa na ka vote kaduna ba ya voting points ru pitip ngi sapan manapat ba o ka sigi final pila ada pesan ki points opi ki hoj se umlilay ra la da pibo ki local judge ru ki bolong jinuan sisa kamlilay ka shu kanya abis kman bat ngi pediang ya ka ek ka ba penyan ma pisa ting ong publish pon hari ka jingkan tho pada kami dai ni ba Gilbert bat nga kerpa lu mar ba iong ba kidon ki katu kani kinong shimenta ki bamdot ban mi shikmat ki batek si tengah kerpat ki kita rumo nga kerpat ita mga tip ki ki ar gi laingot nga tip ka kerteng ru tamam ko ban pau tengah kerpat de pi ngobha mi shikmat pen pau ya ta ka jing ngau ko jong pi kanang ba nakaliang ka jong aru nganyo ban pensyai ya pi hakmat kerensan social media bar hakmat ki pai ba baro ngobha ban mi shikmat om ban tek si ba Gilbert pila tek umile tamam mi shikmat ban pensyai kita ki baro mana kaliang ka jong aru ngam dan problem e ngala ban pensyai kita ki baro ti habaya dei pada berkata ka si sa jan mo si final ngadon ka message hang ni kepala tek si di ba Gilbert be yong kum ni kinuan ki news reporter ne seng bhalang bat ka kis jonga kanya bet hak to kasni ki participant kinle ayu ngala pha ya ki temo will just see te marson ong me kum ni ngala sngo comment nga shu reply I da ka ong you just do the needful thank you marson ong me kum ni nakaliang ka jonga nambar bangam kwa banya bunya hapo phone ban shu kop tang phone mabila ong hi be inwan hakasi sa jan kasgi final ba in kran hakmat hapo stage makia download ki pajba ki download ki nong shimenta tu ngala sngo comment ngong wan hakasi final yongan wan bagiseng balang bikin news reporter ti ngaladep text ru ha group ha ka singing group dancing group ngaladep text kadon ka message ngaladep text ngong ba nga text ki ha ka arpun trik ngong sungo ba la syai ka arpun trik poi biang por namar hidon ki kam bangit penbet na kalian ki contestant ki la react bat ki ong bat ki la majority kata ki la be e ka por bat ki poi ru ha ka por ka biang jing si syai ka shu ngi la bu por bangit stang shpo beje tengal ap shpo beje ru klamwan ngalap shpo steng ru klamwan ngalap khadui beje ru klamwan ngalap khadui shiteng ngan sayo I iparaju ibade iban chathoni ibashi menta gani ksu iwan hak to ski ngakdi ngong she iba Gilbert yong o idon chopoi iklamwan tengal asku thu shai ba unumwan tenak tada ngong yo host sedang no ksu namar bada kaliang kini kinong she menta kim don problem ro em habai de ba kata tingil aslang ila ya be ksu shakman te sakawai pada kajing blog kajonga yo Gilbert mo yo number jo Gilbert WhatsApp ha call namar hak arpusan terik ufon yang
kadang dog recording phone yang ubah gelbet ula keren kumni ko tay ula keren ngasngap bet ya kaji keren ka jungu te haba ula dep keren mu kadi saka kamram chunga bangan pensyah de aila de nga bangan keren us pedikot be ka foto book te saka wai ru pha message nga kijing bergam ki balai pujan ka message ka poi kum kala air be pa whatsapp te tak tak daw na kaliang chunga ba ula de pha ka message ba bo sawan ka sisa jam ki seng balang be ki usage porter bo keren hapo kamat stage te na kaliang chungi ngala pedyang te marsen ong mu kum ta te ngala block no namar bangam kwa bani bunya phone namar ngade ubriu ubam jubunya phone namar ngade ubriu ubakwa be ba ni keren bar kamat habasit habasai ti nakata kada ko pelong inga bangan blog ya gilbert namar ba ulari ak doi kadi ak ba klemakor ti sakawai pada habai dei bat kawai ka message ka ba i text i wei nong isim mentaya nga ya ka bangan mi thu kerteng anu pau kerteng i ongkum ni yang i ong ba snap mo ngat puli pitik kum ba i ong bi sa ki ong yang sen i pha sen tu ipasen itu iban ibade nak X squad dance group iong ba de ni em kum kitu ki message ba pha ikiwe ide ki contestant tenga sensor nga klampoi perkhat pat bakin le da kum ni sakawai ru ikol iba gelbot yanga ikeli yanga ba ngalayo de em kapisa nga ong hooj ngalayo ti ikeli sakalo kidra bale ne em bentuk kasngi nga ong hooj kilale hakatu kasngi henre iong penban yanga ba nga ya sha ya pi tenga ong ba ngam ya sha ya nuru henre ya kabadai nga ong badai bat ngam chu thok bat ngan thok balai pas kawai di ong ba ki ong ru ba duna points kumne kumtai tenga ong hi ya kiru haba pi klam ya di ya ka voting ticket ti pinya yo points na namar ba ka sngi don meeting lade penchai san 4% na ki judge but san 4% public ka vote te kata ka di ka chi penchai na ini event na ini event na kinong isimenta te kani ka pau shai ba ini ba gelbot thong ni ikwa sisa ba in what down in what dong yang bat ba ikwa ban ni ka repetition ka jonga henry wala kata ro ngam snawi ya kata namar ba kani ka puru fani ngala dab don ju ini event na ki contestant ya ka bangan pau kerteng te habai dei pada bat ka jipen mi ka kerteng ka jong we na ki lat pathai ko bor usilong miel bat we youtuber ba ps link do toh benin iba gilbert ilapha ya ka whatsapp message haki bahayeng ki jonga i ong ba omni le ngin saplat hapo shilong mil bat ngin saplat hai ba ps ling dor toh jar ba ila jer kerteng gumta dengan skwa ban ong tangwei sngoba nga kerpat i shilong mil bat iba ps ling doru shwa ba pin plat ya ka khubor jong iba gilbert ngi khamong ba pin plat taba shwa ba pin plat sngoba ban call yang hau number 8730043627 kenang bangan yo ban pensyai iki bro ti hadin kata sebisar mapi lapin pelan yang pelan ti bat kiwi ru ki rensan social media ki ba tumu ban pelai khobor jung i ti soba ban wat jiktip bahaswa ka babnya basa kawai ru haba image nga manin ilai ka to khobor ka blami ono sa hima ti phone yo ba gilbert bi isikwa tang ya ka jik pensyai no Hari Marsen pick a phone email ada ong ade kimi jamba Gabriel usi ong peman what phone yo nga IFIR. Ti ka balengo kalong ba kat yu nong ruai mo kat yu nong ruai ubal apa wa kani gejela. Iba gelbet thong ni ibadang susdang ban pa wa kini kisnem ki batang kini snem ngaru ade we ni nong ruai ki bangala sedang ruai no kisnem araja khalai. Ki ba yang ngaru ki ye ki ruai jonga to lele henry. Kumuni na ki we ni nong ruai ubal apa u ong email jonga ba what phone yo nga IFIR. Ti bapli email jonga idiotemen omnang berburu mi idiotemen ti kalong ke ike ke pamla ban pediang ti tang keren pada keren email jonga ban kli u be don kam ban kli tak jipun sai lu shong ba what phone yang IFIR ti kan ka pedi kan kata kajilong klam akor ka jong ba omnang berburu mi idiotemen ya ki riu rong ba ki balalong kum email jong hui pat ide email jonga omnang berburu tu keren ko ide jakin ti ni ki riu rong baru ta kamele ti habai dei pada bat ka kani kajing bam yo nong yo le si mo ba gelbert an chong ep yo le si pi modor ba ngi yo nong mo yo pi le si pi modor ba ngi yo nong pi kini gide ki proof voting points da pitwa ro kan pha shapi na mangala de pha group e ki voting points jo ki dancing ala de pha group jong ka singing ro ala de pha group kat kum kajing dia jo ki ba kajing soi jo ki tang na kini ki votes tang na kini ki points voting points pila de ban sko thu lupa ngi yo nong ne ngi do nong kata ka di kecana kalian juga bangim don kan do ji onong nama kecil lut kapapun war kata ru ngi hapen ses na pla ban pendap ban penbit penbiang nam ta ni kasyu to habai dei bat kata ka sponsor nagi company nambar nga di ubre u batre shabar
mentala bun pun sedang ngatri Kerala ngatri Gujarat ngai thu pun gibriu ngai thu pun gi company Shabar tiki jiarap ya kashu ke jongi na do ka hinyo trap idol na do ka singing and dancing superstar season 1 Henry kade hakani ka kinti ka pementa balai ngamsim layo sponsor na marba nyimat ya ka jingja basmusi hayeng hauni uju hi ubanai bangi pelong ikini ke final hakaba isitom imi it i jonga i banga jukhot i de imei i de imi try jonga isitom mai yelami i hospital na marnga ngai it palad i ngabun kam no hospital ngakam concentrate ka show ngakam concentrate ka sponsor na ki company tinakata kadau hagajing bun kam no ye te sakawai ro hadir ka tu kan isngi iklan no arteri ujulai tengah bun kam no hayeng hasam tengah kami olat bangani iwat ye kini ke sponsor nakata kadang la shukumi linti bet ba kat ka bami nak vote ngin penyat be ka shu ka ba duna ngin sependap na yeng dia kata ngila de ble ngim yo nong ye tingila de pendap ru na yeng ban pen urlong ya ta ka shu te sakawai ru ngakarpat sa sini gitu ki balak tek si ba gelbet thoni bas ngobha ban mi shakman pensyai kata ke jungsngau ke jongpi kenang banda kaliang jongaru ngan la ban pensyai syapi ki paiba ban syapi ki bala kwa ban ki bala taxi ba gelbert mo te sekawai ru ngasuk ngakwa ban kerpa di ba gelbert ban ngadawaru ni ba gelbert bas ngobha ngamtip mo ya kata yo le si phila penyal ki voting kopon ngamting khamong ba phile kum tang ong yo le si phila penyal ki voting kopon kapisa phila yo tabai kapisa phila penun kami yaladi ngamtit nambar ba piklaman ba submit tinggal dawa na pi bas ngobha hapo ar pusau kunta one submit ya gitu ki vote data pd na pimdiru ngobha ban penpoi ya ki vote syaka association bejongi ti sakawairu nambar ba iba gilbert ide way na ki kena ubam jupiang ya kini ki kendon ki ba mengi na kaseng ibu na mata ki nong isimenta ngila de ong ki nong isimenta ba pet ya ka vote pd man one submit bet haka kasantrik ba kandu trik nada pd ne umdiru ngobha banon submit ki vote ki ong to na baro kisan puknai gut ki contestant ki lawan ban submit ya kata vote ka san bukan dutering ni de kaliang iba gilbert iklamla banon submit ya kata vote ba de kawai dung ladep ong ha guru ba ka jingrai kanum dei ban palat ya ka lai minute ba kanum dei ban tam ya ka lai minute ti na kaliang jong i para jong iba gilbert iban ni sathong ni ti iklam shim labut ya kita ki jing ya kita kijikir part ki jongi ya ka tu ke semi final ila arwai ya ka jingrai full song ya ka bala long kumba 1 minute 1 minute te umli lai namar ba yo le si mo ki burom ya ka chipnya jungi ti yo le si ki de gibri ki ba snow hangame gibri ki ba snow bahe gibri ki ba snow biang na do sedong te kam le ya kata hendai ka jing minus point bakla de don nakal yang ki judge na mangila de pembana tu ke smi ti poi ru bapli hak iyo e ka vun ru point iyo na ki judge lai punyo points ila poi ro ka kerdan jo consolation prize hendai ka tu si iklam up hadu takut ke show hendai ka consolation prize ke jong i kadang don hayeng te kerpa di i bala da ikwa itu consolation prize ko mangila de ai kiwi consolation prize ti pilaban wanshim na ngala ni na kinokit kam ki jonga Tiskawai rumah karpa di ubah gelbot skobha penpai gitu ki vote hapo arfosi ko ba pi jubu opor yang ngarwan bu opor pi hapo arfosi bada kejimpen klemran ke jong pi yang hapo social media bad ki bahi bahasam ki jonga ngadawa ru yang kata hapo arfsau kanta ba pi dei ban penmap lem kunta ngan ai ke fayar pi tikini kilo ki jipen sai ki jonga baro ada pensai kata ke jipan pisa ke jonga ande ngala ada pensai sesengap bah ke video haba pi pet ya kan video skobha wadum skip kindiat ru wadum forward sengap ben ru bastang hadu bekut nang bapinyo ikijing syai baro ti nakaliang ke jonga sa ngatrai tang kita hi tai tengah kwa ai kerpali ba kilbot bain skobha bain pen sisai kata ba ong bangapan pisa nagi kena bangan siu ya anu malik ila de ong ya kata ha video ba sakawairu ya kata ka jingpan pisa jonga bapan kaliang kadai sisa kata te bakatu kadikum ke security arpusan arajar san spa la yajar bakal adep ong ru iki ka message kadon kila ban pini to ka message bakal adep ong bangin sak clear ka sing beso mit bot dia kata ro adep clear kam don problem ye dia baide bakata bong adep siu advance ki judge ru ya ki judge ki aru ki adep siu advance ngala ong ya kata apo ka message manga text iban syatok ni ti ngabaleng ong to mangala so confident ba ka vote kan biang ben ti ngan sayo ya ka sponsor ru nama ka to ka por ngin pat mat ka jingja bo susi ayeng ti mi idak sa idak klan ti ngala mut hi bangan iwat ka sponsor ko manga jule aman ki season jokisho ti hendai bakajan kata ka jingja basusi hayeng ti bangabun kam no hayeng te kadang kami ola baliwat yang tak sponsor takdau nga khlemla shu ba ngan khot wi ta ki judge na marba ka vote kami ti nakali ang jonga rong ada phone contestant ngong play i dem to message baka pha group ki ong hoit seng ilai i ki ong mi le ba fibo ki local judge ki bolong genuine ru kam le ka biang ben ti nakali ang jongi gi
pediang bet ka penyat ka jong pisa bat sa kaweru da kaliang ka jongi ka association haman ka syu mo kitu ki belasi mentah ka syu ka banga penyat banga ba Gabriel kita bah bangim julek ka balik ki syu ka voting points ngim juburi ngi pen ipat ba ba but ya ka judges points ru mas de ban perform gi raise point ki tu ngim ju de ba ba shutho ki judge kum tu la biang tip ita ki judge bagi nong penyat ngila ban le making kum tu taba yang ngim julek kata namang gi raise bagi point tama ki bawan ka tu kesgi ki saki ki tama ka syu ka long ka bajab ka syu ka yat sakmat ka milai ti habai dei ber ka lucky draw ya ka third prize ha ka tu ka sngi ha ba shit ha ba shai khmat ki pai ba la de one ban claim ya ka second prize so ada ban claim ya ka first prize pada ba jaring khat ba ungat tiket serial number uba ki klam iPhone number ba ki don ki no shimata ki badi ki tiket ba ki tho phone number ba don ki ba tho phone number ti first prize ungat da serial number uba klam don number phone hang tu ti la dapat claim pada ka price hak sini kong nama da lapo shi i check i serial number jeng nama imkan mau shu dan anda ila check i phone yang ai iwan kendo iwan ai ngata tiket ti ngin ada pat ban ai kata ka price ji ti nak kalian kalau kidro kam da ka jing thodi ai nama hak tu ka singiru hak tu sing ha ba shi da ba shai kamat ki pai ba tu si final ngala de bong lada pi ong ba ngile tu ya kalau kidro to ailat yang ni bangin per client sip choi kan kalau kidro ya first second third andang ila dep ngin kerja ki tiket site bat ngi ngang ya bet ya kan di some price ya kilo ya kan ka competition tengok ong ba pin one ba pin check ya kitu tiket iwei pe iwei yo pimudor bangile tu one check iwei pe iwei ba tiket kila bun ti nakaliang ki pat ba ki bisim la don menuru ki ba control ani ki ba wan banle kumta nomor ba ni khamle tu ni le be ka chi sha ka jing bakala chunga ka shilong be tang ka tai ka bang ong bangi la dap siu advance si arnut ki judge beleng ong tu na bangala sku thu bangan la si sha banon ra ita ki judge maka di amit pol ru nganang la banon ra nganang siu yu ka doru kumbau la debu ngala dep kle kata tin mangala solong confident mang sponsor ngasi yo tin long no baka jaring khat no kani ka jingja ka basusi haying la jong nang ta daw ngam yo por bangali wat sponsor ye tin kala community bakan biang ka vote hende ka vote on dala de kasni sombet kalong dak hongpong ki dona baka jimi bisa tiwala taru i haban pendap sana ye na maka price money ngila bu ka bahe tin nak ta daw ngim simla la shu banora ki judge dengan mansi banghap ong group ba de kaliang kini ki arut ki judge kim kinum yo shu banwan baki dongki kam ki bamla ban kier tin kaliang juga hadir mangala pha eta ka message ngala phone contestant ngala da tip iki ka chi sha ba kadai ba kami ka fun kami ka pisa na kata kata ni kamla shu ban khali kini ki judge dingin bu no di local judge kata yu ram su chiang abai de ba singing badi ba kid boxing do ibade joka dan joka green image ba long ya ka dancing judge dan kaliang kul ba thongni pat o yang hana ba pibu judge ki aktor actress te lai kolmar film kadang ka proof tengah usang apat ba ngam jute boram suciang ude aktor ngam jute ba tau ge ukid boxing do ude aktor ti walak tarum lele tengah ong ba pilon si sajam ik seng balang ki press ki media ngini keren be yang tu aba shit aba shai kin rai hi ki pat ba ki baro tila dadi bangin pelong ya kasu ngin pelong la dadi bangin pelong ru in refund ki pisang ngim da problem ni kata ni kalian jopi pila kular ba pinwan ka message kadan hari haba piklam wan ipara jopi ilawan ba chimtai la ong ba pinwan pidan chipoi tenang takadaw kalian gejongi ngila ya ngila sedang be kasu handai nak kalian ki nong simata kim ton ie ke jujur di kidon tang ki katu kan ingot ki ba ula ong hi ba gilbol ba kilatek seki ba kim don mi shkmat tinga penslur ki ngai men sim ya kita ki bomno mi shkman so ba mi shkman penshai bat pesngau ke jingau ko jopi kanang ba nak kalian ka jonga presiden jokani association ru ngan la ba ngan penshai bat bangan jubab ya kata ka jingau ba ya kata ka jingdawa ka jopi tina kalian ka jonga ngatrai tang kini hi ki jing penshai kalian jonga ti ngadawa pat na sa sisi ngadawa yu ba gilbert ba udai ban pai ki voting ko pat sapo arpusau kenta ban udai ban map mardor apo arpusau kenta ka jip kamran jong u yanga ba ka yeng sem jonga ba ka jingkran ka jong u hi me jonga menen ba uong ba wat phone yang FIR udai ban map mardor apo arpusau kenta le konta ngan ai ka FIR ko disibo ti ka habai dei ba ka we ka jing ong ji ba gilbert ba kani boro ka dei ka business ba ka dei ka khalai ko ban penshai tada pisngau ba kani ka dei ka business lani ka dei ka khalai ngatrai ngala yo nong sibun ba bat kata ngatrai ngala tai building ngala thit kali ngala mo kumta ter taba phidi bente pat ka jingim chunga ka de jingim bangalong simple wana bangali jingle jru nganang ya de kejat nganang song di taksi di kali kamai ngasi wi bai kali ba sau poding ka te ka jingle ka de ka vote ro umdei tang manga bale kani kipun kishu sangni apo jilami kalia bale kani ka vote bale kali kani ka voting ru kenang bakan long kum ka funding
namata ka joki kenang bakan long rukum ka jiharap mar kaliang pasal sisen nga kerpat ya ko sarkar na kaliang jong aru ngam kwa bangan le kan ko voting handeng nyemat sing haban le na mar kidon kino yeshe bata ki ba kerpat ini basa penlong biang ya ka season 2 season 3 ba kom ta ter na ta ka daw i kwa ban ki tiwe ki ni le ban ni ai ka vote ba ngi la ai vote ru i khot da meeting ba ki ya pediang ya ba ki ya pediang ya ta ka jile vote ka jong iru te sakawe ru cikisha ngam kwa hi da bangan le ka vote te sa sisen ngan sawan nakaliang association ngin sawan biang ban pensngau sya sarkar bahkan pai khmat no sya association jengi kanang bangin la ban penyaj kini syuman usdam bat hak ta kapor ngin sala bangin khange ke voting system ngin umle syu ke voting system ngin I bet chispa percent kan debet nakar talent ban nagi judges tinga karpar sarkar bahkan pai khmat jengi habangil awan ban pensngau sya pi hende pi kham syam la pai khmat jengi tinga karpan papin pai khmat jengi kanang bangin la ban pensenge ya kan voting bangin le ke syuman usdam bagi khna ki kwa bangin penlok bangin syuki sekata talent ke joki tina kagaliang ke jongang ke parti ke sarkar sugo ba ban pai khmat lem sakan di kesinga dan association kenang bangin la ban pensenge ya kan di kecile voting season dat kublish